vem à janela, oh Laurindinha, vem à janela. Podemos fazer isto? Můžeme to hrát všechno takhle Nada de stejně. errado, Vůbec to není špatně, mas não é muito interessante. ale je to méně zajímavé. Então podemos preencher um bocadinho mais o ritmo, Abychom ten rytmus obohatili, tocando para baixo e para cima. můžeme hrát nahoru a dolů. O primeiro tempo só para baixo e a partir daí para baixo e para cima. Seria assim. De onde é o início do compasso. Důležité je, abychom si byli jistí, kde je začátek toho taktu. Ta silná doba je První doba. E assim sabemos sempre quando é para mudar o acorde, porque o acorde muda sempre num. A víme potom díky tomu, kdy se mění akord, protože tady v tomto případě se akord mění vždycky na tu Ou seja, seria isto. Oh Laurindinha, vem à janela. Oh Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Ok? Se fizermos isto à velocidade da música, depois de estarmos habituados, vamos ter isto. Oh Laurindinha, vem à janela. Oh Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Jo, v té klasické rychlosti, na kterou jsme zvyklí, by to vypadalo teda tímhle způsobem. Este é o ritmo que estamos a fazer, por exemplo, nos cavaquinhos. A tohle je třeba rytmus, který hrajeme na ty naše cavaquinhos. Portanto, é uma questão de tornarmos a música mais interessante. Podíamos tornar a música numa coisa diferente, se calhar mais ska ou reggae, se tocássemos assim. Oh Laurindinha, vem à janela. Oh Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Já não seria música tradicional portuguesa, mas é uma possibilidade. Můžeme použít těch rytmů strašně moc. A musíme se první naučit. No, ale zároveň už to ztratí. Não, não é. Zároveň už to pak třeba ztratí ten takovej ten tradiční charakter. Ok. O que eu faço quando estou a tocar é misturar isto que vos mostrei com aquelas técnicas mais rápidas que vos mostrei há pouco. Já když hraju, tak většinou nějakým způsobem míchám ty techniky s tím, co ukazoval předtím. Portanto, se eu tivesse a tocar a Laurindinha, faria isto. Kdybych hrál já tu Laurindinhu, tak bych to hrál takhle. Oh Laurindinha, vem à janela. Oh Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. S tím, jak tam právě ty prsty. Ok? O desafio é tornar as coisas interessantes. Cílem je vlastně, nebo tím nějakým... Mas temos que ir passo de cada vez. Aha. Cílem je prostě ty písničky udělat zajímavější, ale to nejde najednou, musí se to prostě postupně. Treinar os movimentos sem acordes nenhuns, primeiro.
Nejdříve se tedy trénují ty pohyby bez akordů, depois treinar muito devagar pak velmi pomalu s těmi e akordy depois finalmente treinar mais depressa. a pak rychleji. Ok? Mas a ideia é essa e o desafio é esse, é tentarmos tornar o ukulele num instrumento interessante. Takže snahou je vlastně udělat z toho ukulele zajímavý nástroj. Porque se aprendermos 20 canções assim sempre, Protože kdybychom se naučili 20 písniček, které budou všechny tímto způsobem hrané, ao fim de algum tempo vamos perder o interesse. nakonec nás to přestane bavit a přestaneme hrát. Então, só para fechar com uma coisa que ainda não tinha falado, que é quando usamos os dedos todos para tocar como se fosse uma guitarra. Aha. Ještě jednu věc, o které jsem nemluvil, a to je, když používáme všechny prsty, jako kdybychom hráli na kytaru. Que se chama dedilhado em português. Dedilhado, fingering. Jo, strumming. Não, strumming é isto. Aha. Dedilhado. Jo, takže vybrnkávání, jo, vlastně, že můžeme používat vybrnkávání, jako by to bylo na kytaru. Isto também é possível de fazer no ukulele. Takže jde to i na ukulele, to znáte z těch kytar většinou. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourths, the fifths, the minor falls, and the major lifts. The baffled king composing. Já não lembro. I don't remember. Mas pronto, é possível tocar com todos os dedos. Takže můžeme vybrnkávat všechny přes ty struny, prostě tak jak to je. Que se poderia usar para tocar, por exemplo, música country. Takže třeba při country rytmech. Ok? Portanto, passinho de cada vez, vamos tornando a nossa aprendizagem do ukulele mais rica. Takže krůček po krůčku takhle Claro. můžeme to naše hraní na ukulele Mas vylepšovat. precisamos de subir os degraus, não podemos querer subir para cima da mesa assim de repente. Nemůžeme tady na ten stůl vylézt prostě jen tak, potřebujeme nějaké schůdky. Ne? Portanto, dou-vos os parabéns pelo que já conseguem fazer, mas deixo-vos este desafio de no futuro começarem a tentar coisas bocadinho mais que vos desafiem mais. Takže já vám samozřejmě jako blahopřeji k tomu, co už umíte, a teď vaším úkolem je postupně zkoušet přidávat nějaké další krůčky. Ok? Přežije ten náš neumělý způsob. Si vai sobreviver a sua maneira de tocar, que não é nada interessante. Sim, onde há música há sobrevivência. Muzikanti vždycky přežijou tam, kde je hudba. My moc děkujeme. Děkujeme. Muito obrigado. Super, tak dáme pauzu. 20 minut. Agora uns 20 minutos de